Katwakire Cardinale. Ladies and gentlemen, put your hands together for Cardinale. Mumeze neza Franco, mumeze neza. Wambe neza kabisa. So guys, mumaze iminsi hano bamwe mujya mumbona abandi ntimumbona. Ngiye ibintu byanjye nkunze kubiceceka. Ariko uyu munsi nyine ndikumva nabakuriraho nyine nkababwiza ukuri. Ubundi iyi genzi mubona hano ni nge mastermind. Oya barabizi, none se iyo mwishyuye amafaranga mujya mwishyura amafaranga mubona mwishyuye kuri company yitwa ngo iki? Mwishyura kuri CIM kuki mutabaje icyo bibaza? Birasobanura ngo Cardinale is mastermind. Ayo masharanteranya na Merisi. Cyo kutazagaruka mumeze neza se? Guys, hari ukuntu ikinyarwanda n'ururimi rugoye, hari abantu bagiye babimbwira. Umuntu avuga ikinyarwanda yivugiye amagambo asanzwe. Ariko abantu hakaba hari ukuntu babyumva mu buryo butandukanye nyine bakanagufata ukundi kuntu. Ngiye hari umuryango duturanye, nagiye kubasura bafite akabebe ngiye guterura ababebe, ngiye nkunda ababebe. Ndagenda umubyeyi yaraterura akabebe arakampereza, nyigaterura agatangira kurira. Noneho kumwe bahoza abana nangira kugahoza biranga neza. Ndahije akabebe ndakabaza, nkuhenye ko? Dore cya kibazo cy'ikinyarwanda. None si umwana arize ukora iki? Umuha nyina. Mama. Abantu bari baraho batangira kuvuga ngo nataye umucongo iki? No, umwana namuhaye nyina. Byarangoye kugahoza ngaha nyina pe. No, guys, uriya abazungu bagira racisme narabibonye. Kandi nonge nubwo mbibarenganyiriza kabisa. Racisme barimo. Kurya isanga n'umubebe mutoyi murimo. Uwo mwana nene nagiye guterura ni urugo rw'abazungu. Urumva nyina yaramufashe ari amahoro akikampereza gatangira kurira. Ako kabebe. Merisa, ntutume nkuvuga. No, katangiye kurira ndabona ubukara bimenye ko ndi black. Akana nkaha nyina. None ahantu naboneye ko abazungu bagira racisme. Urumva nari nyihari, noneho nyina kikakira atangira kugahoza, kahise gaceceka. Atangira kugahoza ngo, oh my baby, you are now safe. Man, it's like nangiye kumurira umwana. Urabona kuno mvuze ibintu byo kurya umwana, hari abantu ushaka kunyumva nabi. Hari ukuntu abantu bafata slang bagafata ijambo bakaba barihuza n'irindi. Ugasanga nyine umuntu ari ukuntu ubu tubivuga uko biri. Iyo umuhungu aryamanye n'umukobwa aragenda avuga ngo yariye umwana. Ngo kurya umwana ngo ni ibintu bizwi. Noneho hari umuhungu, hari abahungu n'abagaya cyane bajya bafata amatungo. Umuhungu yafashiye nagiye kwisobanura aravuga ngo nese ngo kurya ihene ni ikibazo. Ngo karagane ngo nakabonye ndakarya. Guys, hari abahanzi b'abanyarwanda se n'abastari bo mu Rwanda bamaze igihe bajya mu Burundi. Bakagaruka bavuga ngo abarundi bafite urukundo. Manager nawe wagiyeyo. Urukundo abarundi bafite urukundo mwarabivuze. Ni urukundo nyine mu ngeri zose. Ushaka no gukunda no uzashaka umurundi cyangwa umurundikazi kabisa. Ariko ibyo bikora ku barundi bakiriyo. Apana ku barundi bari mu Rwanda. Abari mu Rwanda baranduye. Hari umujamo wanjye yari afite girlfriend w'umurundikazi. Ejo bundi aramufata ari kumuca inyuma n'undi musore. Mwana ni ikintu nyine ubufasha umuntu n'igihanga ku buryo atabyihakana. None akimfata umunga atangira kwinagaje ngo hanciye inyuma. Murundikazi ari ngegome ngo nje n'ucubinzanamwo. Ngo urumva ngo ikibazo ngo abanyarwanda mwese murasa. Ngo nabona gari wewe. Ngo sasa ngo ikibazo mfite ngo ubundi wewe wanyawe n'uwuhe n'uyu twari kumwe cyane wewe. Nitwa Cardinale. Kabukinga wongera inyana ubwatsi, kabukinga